سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة لله أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا
عليه وسلم: كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita kembali dapat berjamaah di masjid yang mulia ini, dan kita lanjutkan kaji kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab di hadhihi niyah wala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak dan Ibu, kita masih meneruskan bahasan tentang salat Jumat ya. Menjadi semboyan kita apa yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan ada kematian dan ada kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi kita mencoba berupaya berusaha ibadah kita ini yang terbaik. Untuk yang terbaik juga Allah mensyaratkan yang benar. Kullu ya'malu ala sakilatihi rabbukum alamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, setiap seseorang beramal menurut caranya masing-masing. Rabbukum alamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhan kamu tahu siapa yang paling benar jalannya dalam beramal. Nah, di samping yang terbaik yang benar. Untuk benar ini dengan ilmu. Untuk memperoleh ilmu dengan belajar. Belajar kepada siapa? Allah isyaratkan ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ahli kalau kalian tidak tahu. Nah, dalam soal fikih ini yang ahli sudah disiapkan Allah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Masjid Agung ini bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Maka cara-cara sholat Jumat juga menurut Imam Syafi'i. Ya, jadi makanya kan sudah kita jelaskan di awal pertemuan tentang sholat Jumat ini bahwa rukun-rukun dalam sholat Jumat ini menurut Masjid Agung yang bermazhab Syafi'i, pertama memuji Allah dengan alhamdulillah. Ya. Kenapa memilih alhamdulillah? Karena 4 mazhab itu semuanya alhamdulillah. Kitab rujukan kita kan Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, yang memuat rukun-rukun dan syarat khutbah itu dalam jilid 2 mulai dari halaman 1303. Imam Hanafi itu ini alhamdulillah, faqala alhamdulillah au subhanallah. Kemudian Imam Maliki di halaman 1305 juga fa iza qala alhamdulillah. Dua imam Syafi'i yang menjadi acuan
Masjid Agung ini juga amal awalu wa huwa alhamdulillah. Ya, halaman 1306. Sedangkan Imam Hambali ini halaman 1308 bahwa kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah bahwa ajzam ay aqta. Ini hadis Nabi ini dari Abu Hurairah. Setiap perkataan termasuk khutbah yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari Ibnu Mas'ud qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasahhud qala alhamdulillah. 4 mazhab itu alhamdulillah. Mazhab Syafi'i pegangan Masjid Agung ini alhamdulillah. Makanya rukun-rukun dan syarat khutbah dikirim kepada calon-calon khatib kita. Urutannya pertama rukunnya memuji Allah dengan alhamdulillah. Kedua bersolawat kepada Nabi, tidak boleh domir. Ya, jadi solawatnya sama dengan solawat dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tidak domir ditolak oleh Masjid Agung. Tidak usah lagi menjadi khatib di Masjid Agung. Kalau tidak alhamdulillah juga ditolak oleh Masjid Agung. Tidak usah lagi jadi khatib di Masjid Agung. Itu pegangan. Tanpa menyalahkan yang tidak sama dengan Masjid Agung. Karena kan sejak abad ke-20 itu ada aliran-aliran pembaharu. Mulai kan dari Ibnu Taimiyah, kemudian Jamaluddin Al-Abhani, kemudian Syekh Muhammad Abduh, kemudian Rashid Ridho, masuk majalah Al-Manar ke Indonesia ini. Intinya ingin menghilangkan mazhab tanpa mazhab. Nah, jadi ini yang innal hamdalillah itu kan aliran modern ya, untuk modernisasi. Masjid Agung tidak menyalahkan, tapi untuk di Masjid Agung tidak dipakai itu. Ya. Jadi harus dipahami. Tapi ini saya jelaskan kembali, ada WA yang masuk ke saya dari Jawa Timur tuh menanyakan kenapa saya itu menjelaskan bahwa tidak pakai innal hamdalillah. Saya jawab, artinya ada dari jamaah Masjid Agung ini yang melapor ke Jawa Timur itu. Ya. Makanya saya jelaskan dalam WA itu. Ini landasannya kan al-fiqhul Islam wa adilatuhu. Keempat mazhab itu memuji Allah itu dengan alhamdulillah. Nah, yang tidak bermazhab silakanlah dengan innal hamdalillah, itu urusan mereka ya. Tapi Masjid Agung tetap konsisten. Sejak dulu Masjid Agung ini bermazhab Syafi'i. Nah, aliran modernisasi ingin memodernkan ajaran agama ini itu seperti itu, tidak bermazhab ya. Nah, sholawatnya sholawat jangan domir. Wassalatu wassalam ala nabiyil karim, itu domir tuh. Nabi yang mulia ini banyak. Maka dalam rukun khutbah di Indonesia di Masjid Agung itu disebut nama Nabi Muhammadnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian wasiat takwa di kedua khutbah itu tuh yang 3 ini alhamdulillah, malah 2 kali di Masjid Agung. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq. Diulangi sunat 2 kali itu. 1 kali itu rukun itu. Ya. Kemudian sholawat kepada Nabi, wasiat takwa. Di khutbah pertama 3 itu rukun. Kemudian ayat Al-Quran minimal 1 ayat itu di khutbah pertama atau kedua. Kalau dia tidak di khutbah pertama, tunggu di khutbah kedua. Kalau tidak baca ayat 1 ayat pun tidak sah khutbahnya itu ya. Kemudian yang berikutnya doa untuk kaum muslimin muslimat. Doa ini di khutbah kedua. Nah, jadi gitu. Jadi kita bertekad ibadah ini yang terbaik ya, kemudian yang benar. Yang benar itu dalam fikih kita mengacu kepada 4 mazhab.
Lalu sebaiknya datang ke masjid ini di hari Jumat ini, hari yang sangat mulia, lebih mulia daripada Idul Fitri dan Idul Adha, datang lebih awal. Karena kata Rasulullah SAW, man roha ilal jum'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanahu. Siapa yang mendatangi masjid itu lebih awal fi sa'atil ula, maka dia dihargai seperti berkorban seekor onta. Itu bonusnya. Kalau yang kedua itu berkorban sapi. Kalau ketiga berkorban kambing. Kalau yang keempat bukan berkorban tapi berhadiah ala ayam jantan. Kalau yang kelima bukan berkorban tapi berhadiah sebiji telok. Nah ini banyak yang telok ini. Bahkan tidak dapat lagi, telok juga tidak dapat karena datangnya khotib sudah khutbah. Kata Rasul, kalau khotib sudah khutbah, yang mencatat di pintu-pintu itu malaikat sudah di barisan saf pertama mendengarkan khutbah. Nah sekarang ketika datang khotib sudah berkhutbah, boleh tak sholat tahiyat masjid atau qobliyah? Ini ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Hanafi dan Imam Maliki tidak boleh sholat, duduk baik. Sebab yang ditekankan ansit, ya, fa iza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad lahu. Kalau kalian bicara diam mengingatkan teman kalian padahal khatib sedang berkhutbah, maka sia-sialah Jumatnya. Itu yang ditekankan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki. Tapi Imam Syafi'i lain pula alasannya. Imam Syafi'i tahu hadis itu. Tapi kan ketika Rasul sedang berkhutbah, masuklah seorang laki-laki namanya Sulaik. Langsung duduk. Ditanya oleh Rasul dari mimbar, as-salata qabla hadza? As-salaita qabla hadza? Sudahkah salat sebelum ini? La, kum, bangun. Shalu rakaatain khafif. Salatlah 2 rakaat ringan saja. Nah, ini alasan Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Jadi Masjid Agung ini Imam Syafi'i. Jadi kalau masuk khotib sedang khutbah boleh sholat. Kalau Imam Hanafi dengan Imam Maliki tidak boleh. Ya, duduk baik. Gitu. Nah ini ikhtilaful ulama namanya. Imam Syafi'i begitu membolehkan karena dalilnya Rasul tadi, tanpa menyalahkan yang berpendapat beda. Begitulah etika dalam beribadah bagi orang-orang yang berpengetahuan, ya. Nah, jadi gitu. Karena itu kembali kepada rukun tadi, ya silakanlah. Tapi Masjid Agung seperti tadi itu, ya. Jadi setiap, nah bentar lagi kan dikirim ini surat daftar yang akan khutbah dan akan menjadi imam, diiringi dengan surat pengantar rukun syarat khutbah. Patuhilah ini. Nah, ini sejak tahun 1124 ini Masjid Agung ini menugaskan pengawas-pengawas. Jadi bergilir ngawasi khutbah ini memenuhi rukun apa enggak. Ada temuan masih ada innal hamdalillah, sholawatnya masih domir. Nah insya Allah ke depan tidak dipakai lagi itu keputusan, dan sudah disepakati oleh imam besar kita, Profesor Said Agil Al-Munawar, ya. Saya selalu kontak tadi. Sudah sepakat, kirim surat ucapan terima kasih, selamat jalan. Gitu tuh komentarnya. Nah, jadi gitu. Jadi yang kita pakai di Masjid Agung ini yang benar-benar mau mengikuti tata tertib yang diadakan oleh Masjid Agung, gitu, ya, tanpa menyalahkan yang lain. Nah, jadi yang ngirim ke Jawa Timur itu pahami, ya, ada ini saya masuk-masuknya. Siapa itu? Wallahu alam.
Tapi kan dibuatnya benar Pak Kiai menyatakan seperti ini. Terus saya jawab, ya, bahwa rukun-rukun dan syarat khutbah itu ada dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, dan Kifayatul Akhyar itu seperti itu juga kan, rujukan mazhab Syafi'i. Jadi selesai masalahnya. Karena itu bahwa datang lebih awal lalu duduknya di sop pertama, jangan di belakang. Karena ini kata Rasul, man takhattariqa bannas yaumal jumu'at ittakhadha jisran ila jahannam. Roh Tirmizi. Barang siapa melangkahi leher orang lain ketika memasuki masjid pada hari Jumat, berarti dia menyiapkan jalan ke neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi untuk menghindari itu ke depan, kalau konsisten, disiplin semua, tidak ada yang melangkahi orang itu. Ya, yang datang sop pertama dapat bonus berkorban seekor onta. Gitu. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau mereka tahu rahasia di sop pertama itu, maka mereka sanggup diundi untuk di sop pertama. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala safil muqaddam. Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada yang di sop pertama. Subhanallah. Selama ini kita dengar innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi gitu ya. Nah lalu setelah masuk masjid, sudah saya terangkan di awal itu kan, kalau memilih yang terbaik, sholat tahiyat masjidnya itu 2 rakaat baik. Tapi tadi ahsanu amalah ya, yang terbaik sholatnya 4 rakaat tahiyat masjid tanpa tahiyat awal. Bacaannya sesudah doa iftitah Al-Fatihah setiap rakaat. Tapi rakaat kedua tidak lagi doa iftitah ya, rakaat pertama saja kan. Fatihahnya setiap rakaat. Sesudah Al-Fatihah itu surah Al-Ikhlas 50 kali. 50 kali. 4 rakaat 200 kali. Ya, kepalangan hari Jumat itu siapkanlah waktu, hari yang mulia ya. Nah, apa hikmahnya? Kata Rasulullah SAW, niscaya ketika akan wafat nanti, sebelum ruh ini keluar melalui tenggorok, melalui ubun-ubun, Allah tunjukkan tempatnya di surga. Ya. Sebab kan kata Rasulullah begini, bahwa orang yang akan mati itu diperas ruhnya itu 5 gelombang. Gelombang pertama dari ujung kaki sampai dengkul. Gelombang kedua dari dengkul sampai pusat. Gelombang ketiga dari pusat sampai dada. Gelombang keempat dari dada sampai tenggorokan. Nah, ketika di tenggorokan inilah bagi yang sholat tadi itu, Jibril alaihissalam membentangkan sayap kanannya, tergambar surga dengan segala kenikmatannya. Tapi kalau orang munafik, Jibril alaihissalam membentangkan sayap kirinya, tergambar kedahsyatan siksa yang kelak diperolehnya di akhirat. Makanya ada penyesalan orang munafik itu dalam surah Al-Munafikun ayat 10 ya. Ampiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu minas solihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Belanjakanlah rezeki yang dianugerahkan Allah kepadamu itu di jalan Allah sebelum datangnya maut. Kalau sudah datang maut, yang tunjuk ini tadi, sayap kiri tadi, apa katanya? Qala Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu aku minas solihin.
Tuhan, kalau engkau tunda sebentar saja ajalku ini, aku mau bersedekah dan aku mau jadi orang yang soleh. Nyesal. Ya, apa jawab Allah dari ayat itu? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tak bakalan ditunda kalau sudah sampai ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang sudah kalian lakukan. Sudah diberi umur. Ya. Nah, jadi tadi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian ini ahsanu amala, amalnya yang paling baik. Makanya Allah beri kesempatan untuk umat Nabi Muhammad SAW ini dalam hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Allah, apabila hambaku itu berusia 40 tahun, aku bebaskan dia dari 3 macam penyakit. Penyakit lepra, penyakit belang, penyakit gila. 3. Apabila sampai usianya 50 tahun, aku akan menghisapnya dengan hisap yang ringan. Kenapa? 40 tahun itu sudah mulai bertobat tuh. Hatta iza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an azkura nikmataka allati an'amta alayya ila akhir ayat ya. Sampai mereka tua berusia 40 tahun. Jadi 40 tahun itu menurut Allah lah tua itu. Kita baik masih merasa muda. 40 tahun masih nak ngurusi KNPI, GP Ansor. Ya, pemuda kan itu. Syaratnya itu. Sampai usia 40 tahun baru sadar, Tuhan tuntunlah aku agar aku ini menjadi hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat-Mu. Ya. Nah, 40 tahun lah mulai bertobat, 50 tahun mati, ringan hisabnya itu. Itu maksudnya. Apabila hamba-Ku itu mencapai usia 60 tahun, aku cenderungkan dia bertobat. Nah, tadi kalau masih tobat gecak-gecak 40. 60 layonian. Karena lah banyak tanda, uban lah tabur, mata lah kabur, pipi lah kendor, gigi lah banyak gugur, lah dekat dengan kubur. 60 tahun. Apabila usia hambaku itu 70 tahun, malaikat menyukainya. Lah digiringnya ke Masjid Agung gitu. Tadi nak ngacap-ngacap ke Dharma Agung. Kata malaikat Masjid Agung wae, jangan Dharma Agung. Dharma Agung itu tempat maksiat kan. 70 tahun. Apabila usia hambaku itu 80 tahun, aku mencatat yang baiknya baik, yang jahat tidak dicatat lagi. Artinya lah banyak kebaikannya 80 tahun. Apabila usia hambaku itu 90 tahun, malaikat bilang orang ini tawanan Allah di muka buminya ini. Dosa-dosanya yang lalu sudah kuampuni, termasuk yang akan datang, dan dia banyak manfaatnya buat keluarga. 90. Aduh 90. Ya. Saya temui di masjid-masjid ada yang 90. Ya. Cuman sulit. Pak Mano sampai 90 tuh. Kan kata Rasulullah SAW, la yazidul umuri illal biru, wa la yuradul qadaru illa du'a, wa anna rajula la yuhramu rizqa bi hati'ati ya'maluha. Tidak akan bisa bertambah panjang usia itu kecuali banyak melakukan kebaikan. Nah, mana rumusannya itu? Ya, kan makan ini diatur Allah. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Ini kalau kondangan, ayam dimbe, daging dimbe, apalagi ikan laju, penuh. Dah habis juga tadi. Nah, itu berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan bahaya. Banyak numpuk ini lemak-lemak.
Kapan numpuk lemak-lemak, gula darah tinggi 400. Kalau gula darah tinggi, penyakit yang lengket itu diabetes mellitus. Kalau diabetes mudah serangan jantung dan mudah juga darah tinggi. Nah, itu karena itu dibakar. Mana makannya pagi-pagi, makan banyak, dibakar melalui sholat duha 12 rakaat. Ya, pembakaran. Zuhur 12 rakaat, qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4, zuhurnya 4, pembakaran. Asar berapa? 8 rakaat, qobliyahnya 4, asarnya 4. Maghrib 2 qobliyah, 2 ba'diyah, 3 maghrib. Lalu ada sholat awabin 6 rakaat, pembakaran. Habis sisa makan hoji pulau. Tapi malamnya tahajud 11 rakaat, pembakaran. Insya Allah normal gula darahnya, ya, sehat. Itu maknanya. Ya, la yuraddul qadaru illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berdoa, Allah tawil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulik. Ya Allah, panjangkanlah umurku senantiasa dalam patuh kepada Engkau dan Rasulmu. Wasahi ajsadana fi sihatin wa afiatin wa salama. Sehatkan badanku, sehat wal afiat. Nah, gitu kan doa. La yuraddul qadaru illa doa. Wa anna rajula la yurmu rizqa bi hati amaluha. Dan seseorang itu terhalang rezekinya karena banyak melakukan dosa. Makanya hari Jumat tadi apa? Ya, sab'an kata Rasul. Al-Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Niscaya dosa-dosamu dibersihkan Allah. Tadi terhalang rezeki karena banyak dosa. Dosa dibersihkan Allah, lalu doanya dituntun Rasul. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'in ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika haramika bi ta'atika ma'siyatika bi fadlika aman siwak. Itu Rasul ngajarin. Inti doa itu, ya Allah, kayakan aku dengan yang halal supaya aku tidak berhajat kepada yang haram. Ya Allah, taatkanlah aku supaya aku tidak bermaksiat kepada Engkau. Kalau ini kalian lazimkan, dawamkan, kata Rasul, niscaya walaupun hutangmu sebesar gunung Uhud akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka keran rezeki. Nah, kalau kantong tebal ibu sayang. Ya. Jadi rumah tangga kita rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Akhirnya husnul khotimah. Ini saja. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Untuk Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina arhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabta alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Utama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 4 September 2024 Masehi atau bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Rahman Hanif Esos dan sholat akan diimami oleh Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan zikir ratib saman bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Utama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون
أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبحان الله